Pok ngira roh kasla ka ba best bagin suk bagin song. Kan cepat mangi ongka lamet nekas lamet mo ki patengam ti pot no. Saya komen hapok kumno pia kot ya kan kasla. Hai paralog. Akateng jonga ida pura an sa sini pe ira jonga da vlog. An mantang adon hang ha Ganesh Das Hospital kabadai ha Laumali. Tengok khnang ne manta narba ngawan bantas covid narba kumpiya kata haka bapila pulina khmat ta ba from Meghalaya to Ladakh kamut bangamta nga adon Ladakh kada pin ka view mga adon Ladakh ngawan hang ne manta ngawan ban test covid narba Ladakh kidon kam ya ka RT-PCR test ladang irung saka narba ikibru ki mapat fully vaccinated kamut bang ihap pedbiang ya ka RT-PCR ya manta ngang datang way vaksin bangan ai te sa way te nama takadaw ngawan hang hospital ban wan test na vaksin por kumba apsa konta i bani report dengan nek la sai tangba ngawan lupa mantas ni te yan harap dol pun nga en ni tak tan Hei paralog ngadap mantas bandak yang atas kita nunggu aku ngasong balap apa so kemuruk alami ski umar ni langsung balap apa cuma aku aku pergi tu EP ni ada paralog jangan kentunam ni long paralog mentala post nam ye tharai kadai nadu snam am kan mau tang kadai nadu kelas 7 lam dan menta ini alai kala degree pula long sa sakana ta teman-teman nyo sa PB ang mantangan exam sa nongpo narba anak ka test la siya tada untungan sami pat nongpo teman-teman inlit pat sa PB tindiat na yo positive Yung ayo positive ang anam yo positive amus negative dan bawa negative kan ni yo positive la flop ka plan baro keren jum tong na I shall see you there. Mentang ada kamdan sedong mentang ada senti bangan yaj bangan lecha kasumusta nong po te mentang ada sim kali bangan lecha nong po norba hani sa site mentas ni bangan semi la sai dan step ya nong po sima mentang ada na pamsim ngalapo nyen umenyen sana te mentang step si phang hinga dong yo ya ka report ka bangan test covid menen and kalawan negative te mentang manglayo report dengan nya chakmar ka jing thumu ka jonga kut ba mentang singan nyo sa airport sa Guwahati kamut ba kadon ka flight sibet lai baje lai stang gadai te nya mi ni sa si phang na pamsim mentang ka kali ka barwan shawing ita sa si phang ni ha mi no so yeah the plan is on so see the keep watching guys, keep watching. Kali kalawan te menta apa ni no? Apa na? Ha, cero, jaga. Te kana kali kata nang menta. Tengah insya Allah si miss idan lang menit lang mga inuhika jong ay barem ibarat ikai teng yang amsa sa perbangan lik kelas 11 12. Idan kam sa khamat menta. Te ये मेरे पास कार है क्या? ये कौन सा पीछे रख दीजिए ठीक है आप खाली है ना और कोई है और एक ठो है कहाँ से उधर में नौपो में सिल्वर प्लग का सामने में होगा ठीक है होगा चल देख हम वो कपड़ा कब से पहुँचा है तुमको नहीं हम तो कल आया था ना कल आया Ito ni Miss banyak lang rangkat lapar ini di Miss Victoria jadi behika yang perbangan rangsong kelas 11 12 te ngilaya phone bang ngilaya plan menginawan langsnya Ladakh te Miss ong hai hello te ngi mentang ini lang kinang ton bun ki paralog na koy kastet gimnya kenduk lang
Tengin niya join lang akan ka trip. Taya mentahin na may sangi don tangi arnguli tangabat imes. So, see you. Da paralok mentang ilaya point ha airport Guwahati. Tementang ada Shibaji, ta ka flight ni ada jing lai sitang kemut mentang ha up jing ar kanta sitang ha song na airport hadu ba kapor jong ka flight. Mentang ha ngirung no sapo mentang. In saya song sapo nya check in ai bro. Apa itu ka ai semas ka tiket ka dei ha ka bukti pokokna hempek ngaru. Bye bye, see you inside. Saya perlu mentang ila ya ada banyak ni ya tiket yang tebak mentang ila yok kana ka boarding pass ka ba ya hap ai sua bangin rong sasi tanang ta mentang hap libat ya ka gate 6 kata ka gate ke banyak ram yang isa ka sat balik pu ban ka flight ka balik sa Delhi airport. Itu na gate 6. Ana 6. Harai lift yang tu ladies miss. Kana jong miss. Thank you. Mentang habis gate 6. Paralok mentang ila tiap tu sedong na ban check in na ada ban web check in ru mentah layu ka boarding pass mentang dan sabang sulit baik ina ada kapor bangin room sa flight ketika gate number 6 ketika bangi ketika gate ka bangin room nang teh tambah kapor kadang slam namar ka ketika kapor bangi urus teka di hadu ar baje sau minute mentang nang datang Sebagai sedang terkenal yang apa satu bahas kentas kentata mungkin apa mentah banyak urus aku. Kembali pernah habis mana apa nomor bang ini apa itu mah. Kamu terus. Mentah las kila khot yang ini bangin link sa jaka ba kadon ka plane mentah tingla yang anu lain bangin yo bandrung sa jaka badon ka plane to mulai u bajrong ba na ba kibon gibro paralok mentang ila kue Delhi kane kadika flight ka bang isong mangi sementang ngabli nyo sa airport kane ila na Delhi mentah kane ko ka bos kaladap mentah sakate ka bos nilai mentang insong hati ka bos nak pakai nyeri ram ngica kaca kami nang airport mentang adon hapo kane ke airport Delhi mentang ihap lek ban sim ya kapala lagi coba ibu sawi menen nama kepala hek bisa ban kitlang mentang ihap ban buat kapala nanti ka kong ban fai no fai nanti yang hamu up ban harus ban kapoi kepala nanti ta perlu kapala ngayok mentah saya mentang ihap hang nehi hadu maka flight atau sau bajil sai kamut bang ihap song ne airport hi hadu sau bajil la sai mastap te nya nami obni sonaru namar basisen bang ilami kamut ba kasa jenjar yang ini namar ba ngihat check in bang sai te man malat kita ye bro tengin nya song hang nehi hadu asal mastap kablong tak khawe khar kan tai pemilih ta oh, nating sa tiro. Mentang ina ada bam yang jeng bam mengira na sinong na Meghalaya mo na sinong na nong ko ngira ro kasla ka ba best bagin suk bagin song kan suka mangi ongka lamet na kaslamet mo hi patengam ti khot no saya komen hapo no pia khot ya kan kasla jeng bam mentang ina bam su teng in song ada
Dong hang dong macam step atau lah snew tu kamu hab yang berat lang berselap timbang. Kita kadang mes. Ini sih keren. Tetap aku boleh. I'm coming back home for the winter, and the border patrol said I should stick there for a while. It's got my mind in a flood, and the light gets dimmer as the world gets cold. So now I'm back in my room, but it looks Mentang lah apa yang nak jaga kaget live show ketika gate number live show nanti kali ni. Ketika kaget kebangi kami sibuk bagi naca kadang suin kebanyakan yang ini syalet dan ya apa pun yang mentah adu apa sau tam yang kenang adu bagi ni okalat bagi ni rung nanti bagi naca jaga lah. Kadang kadang sun kebanyakan yang ini syalet. Mentah ya mentah kadai lai arpo teman tengah usung macam ni ya kumba saupo sampung ni yang tapak isu yo bandai ni saja. Now it's just time for us to fly and we'll be there at Ladakh. Our destination is await for us. See you there. Tentang ada aeroplane dari Ladakh. Apa yang tengah ni video nama tegas security reason kita share video. See you and live. Sometimes I wish that I lived in the middle of nowhere with a couple of dogs and a ranch on a farm. First of all, welcome to Ladakh. Finally, Purlog mentang alapoi Ladakh, but kilauan pick up yang ni, dan iba nanti di bawa pick up yang ni nang net mentang ini sa hotel ngin fresh up shua nang tangin sungin sa shua ye te sibi janik in sa lai kai par. So guys, catch me up and like page video nga, subscribe ke video nga, but share ru nama ba yang don bun ke ki ban bonwan. So wait for my next episode on my trip to Ladakh. The night hits hard.